Hey, excuse me. This is for you. Oh, nagataye. Murakoze. Okay. But sinzi wenda niba naba nihuse cyane. Ariko mandumva nanjye kugirira amashami to. Kakanya so mbonye ziko nani minota 5 yari yashira. Nyine of course ngiye icyo navuga. Ndabona uri umuntu wa danger nyine to. Uri umuntu nyine buri mujama wese yabona agahita amugiraho misiyo cyangwa se aka crashing. Maybe reka mbivuge gutyo. Reka mbivuge gutyo but nakifuje ko wakabaye girlfriend wanjye man. Kubera ko man ndi umwana mwiza niko mbitekereza pe. Buri muntu wese yaza Ntabwo wambabaza. Yes, ko mbitekereza. But sometimes hari ukuntu abantu bagira amakosa. Nako nzi neza ko nyine ikosa ngiye nakoze nzi kurisabira imbabazi. Okay. Yeah. Wakumera kumbera girlfriend is. Ntibazo. Simbi. Itangiye kwivugisha gutyo ko nkuzi ugiye kumbwira iki? Nakubwiye ko ukunda. Ugutankora. Urukundo rwawe se urumva ruzageza aho ukomeza kumatiriza. Ntago nzi ngo bizagarukira he, ntago nitaye ikijo hazaza nicyo ziri kumukunda. Hey babe, please genda shiri. Kwirengagiza kuri girlfriend wanjye man. Asundi ndabo girlfriend. We nakubwiye mu nzira bro. Ntabwo psanye nawe. Ukunzi bya ngewe. Abana bo n'abarwaye mu mutwe. We ntago ari kubona umuntu. Iki? I love you. What? Ntabwo nyuma.